شکسپیر در رومانا خویا کو رومئو و جولیت باسا اوینه کی دکه باسا عشق کی دکه کو لوردا رومئو و جولیت به هفدور خبر دادن رومئو هاتیه بر مالا جولیت ایواره درنگی کتیه ساعت بیه دو سه شوه جولیت مانگی رومئو دکه بجه رومئو صعب درنگی چه بو ایده تبچه رومئو و جولیت راد بجه کو تراست بجه حقا جي زاب درنگه لي ام دكارن وكو ام جنوبه ام دس بكن وسعتي وكو نوبه ام دس بكن إلو بيستو يكي روجيه نه روجيه ممان ام جي دكارن وكو إلو نومه بالرمضان دس بكربه وسا ام جي دس بكن ود روجا كو نه رومايا ود درنگي ام دكارن بيجي كو افرو روجا يكمينه ام نو دس بكن هيج او فرسندو امكان هیچ مرا مایه بگمان دوی ام وی نه روزی کو مایه دوی ام دناف خیر و برکت دا دناف عبادت دا به هفدورا در باس بکر طبی بگمان دوی دا وی نه روزی کو مایه که امی چوا در باس بکن دناف برکت دا دناف عبادت دا دناف خیر و حسنات دا می در باس بکن امی چوا در باس بکن گلو بگمان وی نه روزی کو مایه فرسند و امکان در مهنه چه امی میجه خوب بکن امی عبادت خوب بکن امی روژه خوب بگیرن لی روژه که باش امی بگیرن چما امی بگیرن امی رانزه حتی 4 و 5 امی درد فقیره رو شوان امی زانبن بگمان تربیه نفسش دوی مهدا مهمه گرینگه جی من قبله که مولانا یا مسنوی مولانا ده درباره پوز بلندیه ده درباره کو وی مهدا او نفس خود ده وی مرف تیک ببه او نفس کو مرف پوچ بکه ده درباره وی ده گوتیه معلومه پوز بلندی یاقش میشه مسلمانا نابه لمسلمانا رونانه منصه روما عفو مولانا ده بجه کو ده مسنویه خدا روشه که دارستانه که اورمانه دا حیوان تب جویانه هر کس جه مشکه گلی داره مشک شیر ده بجه کو وسا ام بجن ظلمیه زحمتیه المروات که کو تجه من تشکی بمتکه وقت بجن خرابیه که بمتکه دور دا مایمون راد به مایمون ها کزاد جراد بجه حال مسئله مشکه اوه یکی دن حیوانه که دن راد به او جی بحثا تشکی دن دکه هر کس جه مشکه گلی داره یعنی ایلا او مشکه دناف وقت بجن حيوانا دا قالكي نتبتيه او نرحتيش دجفن دبجن كو امي درسا برديلا فيكا مشكي مبدي هركز رابط الشكل جا مشكي وصاب كان افينات بجازي مشكي بخوم از بجازي مشكي ليخم از بجازي هركز شكل بجا بسيك جور دا رادبكو دبجكو ازو مشكي دجمني هفدونه کو هکه درسک و بردیلک بده دوی از بدمه دوی شکو وجم راب ایلن حیوان جی تفک وی او کید کن بجی تمام بردیلا وی چی به درساوی تبده مشکل را دوی لوی داره طبی او جی نتبتیه نراحتیات که بسی که وید بینه او بره سر ده بسی که مشکل درافن دناف وصا باز ده کو دكذا ميرجكي دكذا وصل دشتك فرع نه دار هي نه چيا هي نه كفر هي تتشك جتنا دبيجكو مشكي دناف خدت بيجه از انا هاتم قرتني هكا مشكو هكا بسيكي من بقرا او ما بخو تام دور دا دناف دشتي دا دناف ميرجي دا چلكك دبيده دشه بالله زوب از بازار دشه جام چلكي دش شركه قربانه تمه من بشره قربانه تمه من بشره چلکه سری خورات کلید نه مشکه مشک تشته نباش هانیه سری چلکه جی چلک بشه مشکو تا نرحتیه به مجید کرد توی روشه ایشه هانی تا سری من منای بیراته یاد بشه مکر تنکه رحمل بابت میجی بشیرد بشه لکت که بشه وره پیش من دور دا دوی قنه تم وره فهم کرنه تی جم پیش تا چلکه لسر وی لسر مشكي ريختك ويد بشيره بسيك تدور ليت غرا وينابينه
جه چلکت برسه بجه تا مشکی دیتیه خبر ناده دوی نابری دا او مشک هر تم پوز بلندیت که یعنی پوز بلندیه مشکی چوه قمچیکاوی هر تم بلنده چیکه وصا مشکا کو چیک قد تجاری جی قمچیکا خوشی دینانه دووا خوشی دینانه لیدن را دناوار ریخه دا قمچیکا مشکی درکتیه قمچیکای درکتیه هما پسی که رات که لیت خو اوید خو مشکوت خو مولانا دور دا باسا سه تشتات که وک درس مروجه بهلینه دبیجه کو دنیای دا کسی که کو ریخه تشکی پیس باوجه سرته دبیجه او دبکو ندج منه تبه چلکه پیقنجیه کر آوه سره دبیجه حکه دی دنیای دا کسی که دناور ریخه دا دنا پیسلیکه دا در بخه دبکو او ندوسته تبه پسیک جبو کو مشکه بخو و جناوا و پیسیتی دا خسته بو یا سسیا دبیجه کو دناو وی گنگشیه دا دناو وی وک بجن روشا خراب دا یا قمچکا تا پوز بلندیا تا چیه دوی تا پوز بلندیا خوش دانی بونا دور دا سه در سبون که مولانا جلال الدین رومی هر وها ده مسنوی خدا گوته بو به تایبتی دوی مرف جوی درس بگره نفسا پچوچک پوز بلندیا مزن نفس پچوکی یا هری مهمه پوز بلندی مخابن افچه نابه ام حاضرن ام دست بکن حتی آذان شریف کو بجا الله اکبر یا اورفای ام القال هبدوبن هكا وجه القال مبن القال محبتك وصحبتك خوش وان نهر وجه مايا ام تشوا درباس بكن صبر وشكر اخو ام تشوا زيدكن ام باصوانه كان بكن تمام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا
وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة والسيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك رسول الله الصلاة والسلام عليك حبيب الله الصلاة والسلام عليك نبي الله. يا رب ظانم تو خفاري هم رحمن وهم ستاري هم جبار وهم قحاري حمد جترا يا ربنا. 21 روش ام روژیه دگرن 21 رو یعنی پلاکا دیاربکر اما مخوگان ده پلاکا دیاربکره اما نه روژه که مانه همه چه در باس بکن امکان هی دست بگه ده گوچه مرم نبیشه درنگه ایرا خلاص بو از درنگی کتب دشه که وساتنه ده ساعت داوی ده دقیقه داوی ده چرکات داوی ده جی هیجی وقته رب العالمین چی گوتی جبو توبه گوتیه که حتی که مسقالک انرژی رحک دی جانت به به تدکاری بی توبه کی توبه تقبل و حتی که طاف جروج آوا درک و حتی وینگه وقت هیه امکان هیه امکان هیجی هیه نه روزی ما نره لهیجی ندارنگه هیجی وکاکو ام بج ایرو روزا پیشی انت کارن وسا تبگرن وسا عبادت خو وسا خیر و برکت و مه وسا استفاده بکن هیویت کم وان ده روزا امدنا برکت ده در باس بکن معلومه وان روزن داوی روزن
خلاصيا اگره جهنمه پیغمبر احمد صلی الله علیه و سلم کو مزگینیا وان روجن داوود ابو وتبو کو دسبکای رحمت نیوه مغفرت آخرا ویجی خلاصیا اگره جهنمه ام گشنا وان روجان ام چی کمش اگره جهنمه می خلاص ببن بگمان روجی هنک تشتاجی بمد گوتنه بمد هشیار کرنه ده زانینه چنه او یک جوان صبره یک جوان شکره بنگاه اسلامیت و مسلمانتی هر وابه گمان وان هر دو پیون مهم و گرینگ ما بمعنی اوه خاطیه خملاندنه دما کو هبه شکر دما کو تنه بجی صبر الى الله دوی مرف صبر جی بکه معلومه دوی مرف و روشی خوشی مرف جی فقیر را حالی وان زانبه مرف همدم و هم حال و مرف خطیقه شونا وان جبر وی آوائه ایرو ام روشی دگرن نه تنها وکو امبرچی ببین اما بجنها امبرچی بونه دوی مرف حالی وانجی فهم بکه دوی مرف صدقه کی دوی مرف خیره کی دوی مرف تنه بج دستی و نه کنه کی بکن اوجی دکه بس دوسا صدقه تنه مرف نبجه وان روشن کو وک بارانا بهار رحمت باره مرف سیوانا خو شمسیه خو ونه که مرف بجه از عناد تکم از نخواز از رحمه خود نخواز تنه مرف وی نبجه دومن باسا ابن عصفور کرد ابن عصفور چه کرد بو چوی که خلاص کرد بو مجدجی جنت ده بو بلکی کنه وجی بلکی صدقه یا که وجی بلکی ایتیم کو مرد دسته خواه و سری ویخن بلکی به خلاصیا مرد هم جی نظامی ایرا می بحثا هم وانه روزی ممانه هم چه در باس بکن هم بحثا صبره بکن شکر خواه صبره خواه هم چه کارن زیاده بکن هم الگل وان یکان خبردن هکه پرسه وجی هبن فکر رامانه و هبن دخوازه و هبن تکارج برا که خورا بشینن بناv Facebook'e da TRT TV, TRT Kurdi TV, yani dema futare, Twitter'ı jedi saha keza dema futare an TRT Kurdi TV mutkarın mesajı xobişinin, bırak ki o elvedere mesajı ve her vabu xine, Instagram edeci, ser hesabı mutkarın mesajı xobişinin, azından bername edeceğiz mesajı ve cezib xinem. İro mevane kimin gelki hicayeti, xabata hizmetek amazın jibu niviskariye jibu کو اف چاند و هنر اف وجه و ادبیات و کلاپوری هندانه به گل خبات و خدمت تایه او بخواه نویسکاره که لی عشق وقت بجن دلدار اورفایه جی دلدار سروجه جی کومله سروک کومله یا نویسکار مدیاه عبدالقادر اینان ایرو میوان عبدالقادر اقبال سرچاو امراتی خدا جبر راضی به برخودار بد هوش بخیر خوشیاتن hizmet ve خدا زیاده bike. Amin inşallah. Hakikaten TRT Kurdi yürü memleketi me hizmet ki mezindikiye, milleti me hişyardikiye, ilmi irfan cumara diye, Kur'an-ı Kerim, hakikati Kur'an-ı Kerim, hakikati alemi cumara diye, hakikaten hizmet ki piri şebab ardında, خدا hizmet ve زیاده bike. Huji tava vali kha, tava ekibi kha, خوشیاتن. İnşallah onun mivanı Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın. Da emmem kuyucu mivanı mene yani çiki evdi bile ama mivanı Hazreti İbrahim Aleyhisselam ben hakikaten var şerefe kemmesine inşallah mivanı Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın. İndi ne havcı gotine komere beje merim mivanı Hazreti İbrahim be. Malume Jem tij Suruci, Navşehir Suruci. Aslında Kobaniyim. Aslında tij Kobaniyim. Aslında Kobaniyim. Yani tij bin khati. Bin khati. Aslında mjwe dari hatına. Maşallah. Le vak bejin am bejin malbat jwiya liye hem Libya hali hem Libya hali. Hem Libya hali. Tele Suruci şey bu. Tabii ama tabii o mabene bu Kobani 10 kilometre. Suruci yani. Bele. Bu şey Osmanlı'ya hatmettunla, askertunla, çiçektunla memleket ki hamuyek ya. Bele. İşte henek civeri hatına. Henek civeri mana. Alem işte işe kimani yani. Henek tüm dügüher yani. Tabii alem tüm dügüher. Abdülkadir İkbal, Khodeşe razı ve mamustayeki niviskareki hecaya Pürtükaviji mazideki Suruç bir imza kır damın Khodeşe razı ve malata ava be. Hecayım tabi merv aşka gidile merva da hebe aşka memleket gidile merva da hebe be guman dikeve kalbe merva ji kalb dikeve niviseci te niviskareki ji xabateka mazıji hem derbarê nivîskaran da hem ji derbarê em bêjin edebiyat û wêjeyê de qene hindan be malûm me destpêkê de bas kir te got ek em ne nivîsîne wê wenda bibe
طبی دورده جی گلک تباسا کلپوریا گلک باسا عادتا کریه باسا عادت رمضان عادت عیده جشنه نوروزه آینن گلک تشتنه دورده منک چاوی خالی رنته آره خودش ترازی به او دست خوشیتت که بشه پرتوکاته هجم طبی اما هر رمضان دانه نه روزه مجیمان چتک نما قدیا دیدی گفتن که ما کرده هیه روزه مپشتاوش کن مپشتا روزش کن اوان نه 21 روزه خودت چه در باز کرد چه واچو اشترا tabii مرا نتشتکه مبرد 48 درجه 46 درجه گرمایی دیه بله yani Van Hacı bana ne olur baharı ya. Urfa, Diyarbakır ra. Urfa, Diyarbakır. memleket Türkiye raji ya Rasul. Türkiye raji. Dinike yani elhamdülillah. Na roji ibadete ke dereje. Mesela nemej emşen dakika nemej dikin. 4 dakika, 15 dakika misalen. Bele. Ve hac roke Arafat'ı. Bele. Düşün Arafat'ı. La Arafat'ı ta vakfa ke hac tamamen. Bele. Dici aynı tünleri tükani bekarat gibi yeki tükani cazı gibi ama hac tamamen roke Arafat'ı. İnneme roy saateke ama roji mahake. Mesela sahurda da hatta iftara 17 saat, 16 saat. Bele. Yani Roji de gire. evti tane yani mabenti de tane. Yani devam dike yani roji devam dike. Bele. Baş çıkarsa vacı mahake. Hakikaten sabreke mezun lazım. Roji sabreke mezun lazım. Ne olur ibadet. Ama roji düdüne. Am harro roji diş dikin. Çiye? Sence roji. Mesela döneme de rojiye ya. Döneme de kanı çeki bakıyor bakıyor. No. Döneme de rojiye ya. Böyle. Bele. Beş vakit döneme de roji. Disa roji ya. Bizim çi Ama- nakhun ve nakhun. Bana harama. Ne be? Bele. Ne de roji de halal de haram. Makarın şif ve karın ne halala. Bele. Beli. Ama Rabbi alemi emir diken bu haram. Bu diken de çıkapayım. Roji hem derece hem de Rabbi alemi duguhera. Kanuni ve hükmü khad duguhera. Bele. Dibe halal mi bu haram. Kiça hatta kiça. Hatta vakti evari. Ta azana şerif. Azan-ı Şerif. Peki vakti evari çiye mesela babajara yine öyle malbata kedibe. Yisakinine. Sıfırlı bera. Avlı bera. Her çeşitli bera. Ama ders khan verik. Kiça hoca go Allahu Ekber. Azan-ı Şerif hatta khandın. Vakt hatta bu çağı ne öyle ki malake yani embün bir bajarak bir malake yani. Bele. Bu çağı gibi bir Bismillahirrahmanirrahim. Roja khabat. Ez beni ez canat bejim ev irade heye. Yani. Em dikare desti xo bavejin Evet. bu rakem bixonji. Hoji. Le em nakhun. ji bo ku em terbiyeyeka nefsa wek bejin bedena xwe ya nefsa xwe em terbiye bikin. Evet. Ya rast me destpêka me çi got sabreke te gohêje em nesa. Evet, sabır. Sabreke. Evet. Ji bo terbiyekirine ev hakikaten mühim e. Rabbi alemi çima me bir rojiye terbiye dike. Na Çima Rabbi ne tiştekî dinê. Rabbi alemi vücut mezahı bu çekiriyor. Mesela ne be evlad, Evet. ne be mali merva, Vay. ne be mesela cani merva. Bir rojiye merva de terbiye kirine. Bilin ha vücut bu çekiriyor. Sistem bu çekiriyor. Cemara çı lazım ha o reçete nefsine. Bele. Demek ki ver reçete ev bikin. Yani bir dermanı bakın yani. Bele. Na reçete ha be. Hem de çerçeve kekin. Çerçeveyi de dereki deynen. Ma reçete cmer faydalı ke. Nafa khaya. Kafayı tanak. Nakya. Ve mero Reçete doktor çin nefsandıysa görevi avuci derman khaya. Mesela sırada bakasa evari bakasa derman. Evet cemara emmemi sistemek dani yani. Bele. Rabbi alemi işte bir hayatı sistemek dani yani. Beni sale çunu bir sale beri bu. Japonya ilim adamları çişte gördüm. Bir şey acayip gördüm. Gördüm ki sırrı mer bir şey bebine vücudu insanlar bir şey şebabi harika है yani. Bele. Şiki geleki baş. Benim maddi ilim civayat diye. Manevi ilim zaten 1400 sali beri Hazreti Peygamber
با ilahi reçeta cümle gote kun ki roji vani bigirin bu hacı zatı modele بله ki şu roji işi şu duvara girdim tabi roji hikmeti koy pera insan pe tekamül de be bir kamil de be na ibadet insana kamil dike بله insana mezin dike insana şebab dike يعني انسان اكيد دكه خوديه تقواه تقواه. متقيه نفسه دبي اخلاق ki raber dike mesela الجامع هنا كان يقول في تبي تجي دجنا دبي تعلم ماذا شرع دبي من روجي قلتي اسشكي نظام شتو ها بس يقول هذا من لا ما في يا وجود ماريا ده او هي انقلاب هي ربي عالمي بوي انقلاب ماريا امتحان دكيه ماريا روجي بيلا وجود ماريا ده bir انقلاب şeydi ya mesela şudur şeydi ya her halde taksiye var ya veya makine var ya ne var ya var bebişin بله peki bir makine taksi şirkin yekçere hundi bir embe bin tamirhane هذا شيء ماسية خواهي يعني تعميرها كويب كان بر بتشعب هذا الدرباس كان كان شكل هيئتنا أري كنت يا رئيس دكينا هنغارة نبي لفات يا لبني نقاط تشتكي في زيادة كي ما يشيء تعميرات يذكر كان بله ربي علامة الروجي ده لوجود مجي تعميرات يذكر ما أم نزلنا أنا طبيعي لوجود ماذا شيء انقلاب دي أم نزلنا بله يعني بر إنسان حياته مقاومات قوين دبا بله بر صبر خو شباب دبا اخلاق خو رند دبا تقوى خو رند دبا يعني دبا انسان کی کامل من النهار دكتوره داري دكتوره نخوش انا دكتور دبا يا چیزکی پرز بگیره یا انا كندك بخوان انا عندك بخوان ya vay بخوان peki sıra doktor vardı bir الربع عالمي her sal جمرة بيكو فرزا خب بگیرن روجا خب بگیرن انشالله و مهار کشنده و حیات وهین خوش ببه این شباب ببه ازليني از مورم تدي مثلا خبردانا اخافتنا دكتوره يعني مخابن جهنه كسرة جيا ربي عالمي او كتره تاثير تردك دكتور جوانا دبيجن تباريز بك باريز كن ربي عالمي جوانا دبيجن كو باريز بكن روجي وقت باريزه بوي چاوله ابن الرحمه نخون و نخون جبو صحته و باشه گهنادنه tabi evina jی وقت بیجن جی نزانیه مه جی جاهلیه مرواته مره pozitif علمه مره لیدنه pozitif علم جی بنگه هاوی alt yapıya هاوی tevvek Kur'an-ı Kerim'e yani evina baştan dedi yani ibadet gişki ki hammu ibadet mesela amna nemek ne var gavadin bahsa nemekir Allahu Ekber tamam ama bir vakti de emroji dikirin. Hem ne dikin hem hacı çünkü beri faddi Kabe hem berteye aslında. Tabii henek evliya Kabe dine yani birçok bir Kabe bir Kabe de bir yani. Henek evliya ne var gönde yani. Fazla razı be. Maddiyat razı be. Ber hamber bir Kabe var bir Kabe'ci Rabbi aleme leser. Aleme gi var نمیشه خود به تقوا ور به خشوع ور به اوا کی دیگه کو جوین نمی ور حزه کی دیگه اونجا خود انسان جيمن كأم تشا أم بكفن دوسوان أولياء وان عالمة وان كسين كو بتشافي خود ناف هقاص كيلومتر ريو دي أو كان مجن شيانة دنا وان دا كابد بين دنا حشوية دا دكن أم تشا خبجين وان أم بحسوان يكانش بكن صام بين أم بينه كيف بدنا شدري جيمن كيف أتصور أما كوما ميراج لقلمية أما جوان قدري بكن دابي دوين أبرد از كم براكي من مزافرجي لقلمة بو أف مزانكو أف نزيكي 20 روجان بهفدورانه براكي مزافرجي قضايا كوصف چوچك در باسكر عرباوي صال درك قلب تشكي ويجتنا الحمد لله إن شاء الله الصبح خوابگين أما جا كوما ما ميراج خود جوان راضي به بقى كرم كبراكي عزيزنا
Geli dostu hevala ehli sevu selati Dünya kibir ve tane kestamin el hayati Dünya kibir ve tane kestamin el hayati Ey ehli Dünya ki bir faydaya levramırın teheye Dünya ki bir faydaya levramırın teheye Hirosum doğrameye kesek nake havate Hirosum doğrameye kesek nake havate Ey ehli bir zamani mağamet çumirate Ey ehli bir zamani mağamet çumirate Dinço entenizanı iman goçu nemate Dinço entenizanı iman goçu nemate Ey ehli bir zamani mağamet çumirate Ey ehli bir zamani mağamet çumirate Dinço entenizanı iman goçu nemate Dinço entenizanı iman goçu nemate Geli dostu hevala ehli sevu selati Geli dostu hevala ehli sevu selati Dünya kibir ve tale kesna min el hayati Dünya kibir ve tale kesna min el hayati Ey ehli bir zamani mağamet çumirati Ey ehli bir zamani mağamet çumirati Dinço empenizanı iman goçu nemate Dinço empenizanı iman goçu nemate Ey ehli bir zamani mağamet çumirati Ey ehli bir zamani mağamet çumirati Dinço empenizanı iman goçu nemate Dinço empenizanı iman goçu nemate ساعتا وخوش طبعا بحثا صبري دكن بيغمان ام مقام كي وصانكو او مقام تمثال صبريه مقام اي پیغمبر نظام کسی کو زانن وک بجن دسری ویدا چی در باس بیه بکی زام ای کسی کو نظامن حساب چک باسا ای پیغمبر جذب کم ای پیغمبر لسوریه دیجی زاف زنگینه تجارت دکه وسا زنگینه روشا ویج گلکی باشه tabi چی خواسته حق چی پارود که زانه کو رب عالمه چی خواست دیده چی خواست پارود که حقاشی زیده ده و یکی باش زانه دیده فقیره مال خو بلافده که چی خوا بلافده که حقاشی زیده ده وسا زیده ده کو ایدی در دور وان و جیران و فلان بیوان herkes حسودی اوید که کالی ابن رعیب چی خواست زنگی بیه کالی ابن مالی ابن ره کالی ابن چی خواست بیجه پازیوی هنه با زمان یکان دکن روژکتی tabi megoya timsala sabre ey peygamber Rabbi alemi henek caran bi merva imtihana dike henek caran imtihan li mali merva henek caran bi canê merva henek caran wextê merva demê merva gencitiya merva gelek tişta sabrê wek bêjî imtihana merva dike imtihanê sabrê merva dike ey peygamber jî sabreka wisa divê zanî ve sabr bike ey peygamber rojekî baraneka wusatê ku dibêjin wisa lehiyeka mezin hatibû ewan heywan û pezên wî dewarên wî her tiştî wî bi ber xwe vir her tiştî bir her tişt çû
بجه کو گرمه که وسا هات کو زوی وی تفشوتیم تتشتکی وی نما تنه او ما مالی خواه طبی رب العالمین زاروگان جی پردابیه گلک زاروکین ای پیغمبر جی هبون گلک جی حز جی خانما خوشی دکر روژک هاتن جمعی طبی سال درباس بون مالی وی دی چو دیسا شکر گوته کو رب العالمین دامن وی ستان افجار هاتن گازی کرنه گوتن ارتهجک چه بو دوی ارتهج دا مالا تا تف خرابو لسر زاروک تا تف خرابو زاروک تا تف دبینی دا مرن ای پیغمبر دیچه جم مالا خالد نره هر تشت کاول بیه زاروکی وی تف دبینی مالی دا تف مرنه جیانا خوش دستن او خانما خود تنید بینن دور دا وصا هستیار دبه لدیسا شکر خوش رب العالمین یاد کرد دبیجه که رب العالمین جیا رب تدامن دستان حمد و سناش ترا اسیان ناکه جرا صبر دکه بینا غفرت دکه رو تی وصا تی سری کو مگویا امتحانه مگویا امتحانه که صبر رب العالمین تا ای پیغمبر ای پیغمبر نخوشینه که لی بلاو دبه نخوشینا یا جزام پیرا بلاو دبه دوی نخوشینا جزام دا تی مرحله که وصا کو ایدی ای پیغمبر نکاره هر وره خودرشکریه روزایه دناف دوی حاله خود جی دناف عبادت ذکر خوش جی رب العالمین را دکه دوی مرحله کو دبیجه کو ای پیغمبر زمانی ویجی ایدی وصا جوی نخوشینی تاثیر گرتیه خانما وی تجمعی دبیجه ای ایب دعاو که جی رب العالمین برات ناف وی عذاب درخه 7 سال دناف راحتی و آرامی دا ای پیغمبر جیا اف 7 ساله و نخوشی یا جزام یا چرمه نخوشی لی پیدا بو جی خانم خورد بجه کو اف 7 ساله ما ام ناف تنگاسیه دانه کبر 7 ساله ما در باس بوه و انگازی دعا بکن تیوه مرحله کو ای پیغمبر تترسد بجه کو ایدی اوه از نکار بم دوه من نکار به ذکر بکه اوه قلبی من شیطان اوه بمکار به جسر ویه که قاضي رب العالمين که بيجي يا ربي تحالي مدبيني تجمرا شفاء رحمة خل مبواريني رب العالمين جبرائيل امين جبرائيل عليه السلام دشينه جموي جبرائيل عليه السلام جاي پیغمبر رات بيجي پي خل اردخه او اوك دركبه او بيا اوه خو پاخش که و درمان که خو بشو اي پیغمبر رادبه پي خل اردخه و اوك جمدي در قرآن پیروز وه که اوك جمدي درکت ای دسته خواه سرچاوه خواه آوه خواه رو درمان گرد هم خواست ناوه ایشو علمه دا که کیش ما تلیا زارو که مروا خویم به مرونی کار اداره بکه تلیا زارو که مروا اوسا خویم به مرو قیامت راد که ها وردا ها وردا ها وردا ها وردا جانا مرو اسیان جد که بگمان طبی صبر ای پیغمبر هر کسی را جتنه بگمان دوی مرو چه صبر خواه زیده بکه بگمان رمضانه فرسنده کاتیه رب العالمین جانا بهانه تشینش مروارا استاد بجم هجه من به حرمتی که از حق خبر نادم حضرت ایوب علیه السلام که مقام ای پیغمبر دویم به یکیش بجن یعنی بحث صبرش نخوشی وی دنیوی بود بله یعنی وجودی خواه شد نورا ترگوتی نخوش کرد بله عذابه که بود پکی نخوشی ما ایچیه حضرت ایوب علیه السلام نخوشه یوسف نخوشه بله ایمه معنویه ایمه حیات آخرت مفتکه نخوشی ما یا حضرت ایوب علیه السلام 7 سال 8 سال ای دنیا او کریه بله نه کی پر نخوشه حضرت ایوب علیه السلام پر نخوشه یوسف انسان نه پر نخوشه اما وقتی که نخوشی انتم حضرت ایوب علیه السلام هم مثال دادن بله işte vani hata seyre vani işte falan bu vani bevan bu tabi Hazreti Eyüp Aleyhisselam dua ke pir halis ke بله goçe gok zaman meyna naşoliye بله az ditirsim ku işler nikam zikir bikim بله tırsam mevaya tırsam menden de hoşiye بله tırsam menden vücude mena va halis duayı halis samimi و به اخلاص و چیش تکلیداتونه
Yani evvela dünya etiratında. بله Rabbi alemici. Hev duayı halis kabul kir. Cenab-ı Hak şükür. Evet duayı ki. Dermanek duayı ki, sıhhatek duayı ki. şey bu. Disa şey bu, elhamdülillah. Cenab-ı Hak disa hayata uy devam kir. Hece mi? Ana ev peygamber bu. Öp yakın. Hem ne peygambere? Tamam. Haşa. Hem hiç o sabra khazı deken. Ama sabır şükriye khazı sabır. deken. بإيمانه بعلمه بأخلاقه زيادة به يعني القرآن الكريم مثلا هيرو أما ماكينة كده سينا بقى ماكينة كده demek ki makine mani bir şey oluyor. Hem dermana ki desinin ya da perspektifse. Demek bir dermani mani buka. Na Kur'an-ı Kerim reşata meya. Hazreti Peygamber Aleyhisselam canlı Kur'an yani Kur'an hayatı var. Yani hem Kur'an kuan diye hem hayatı Kur'an'a. Cemara rehbere. Hazreti Peygamber Aleyhisselam çıkarsa peygamberi mücmeli yani harita uya. Harita peygambere giya ya. Yani en büyük dandik ya ha dandik. Dandik ki dört şey ne be? Dört şey be. Hazreti Peygamber dandik ki peygambere giya. Çıkarsa ahlakı peygambere, çıkarsa imana peygambere, çıkarsa evi peygambere cem Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Kur'an-ı Kerimci çıkarsa kitab-ı ilahiyi harita vana. Cenab-ı Hak cümara çıkarsa beri, çıkarsa suhufatına, çıkarsa mesajatına, çıkarsa emirhatına cümara top gidiyor Cenab-ı Hak cümara Kur'an-ı Kerim şan. Ecem ezeti şekil Ecem. Naha malume gencim me zaruke meyin vi zaman. Em bej ne bejin gencem ama her tiştem davajin gencem. Mesela vi vakti em bejin ve serdemi malume enfiyeta her tişti zanın. Yani mesela ve telefonu çıkarsa enfiyeta zanın. Ve bardak ve şuşe kadahı enfiyeta zanın. Li em kadri ve ne zanın. Dedi beri تنبون هبو لم قدر قيمتها مال و جان و شخصيت و انسان و كسا هبو از باور موي وين داكر اما چو وي قزانج بكن halbuki çıkarsa mesela cümle ki tane ben Türkiye bir mekor maci. Yatak ile mutfak arasında dolaşan adamdan ne çıkar? Yani her mutfağı ve tüm rakefe. Bu kadar rakefe. Vadbeçi. جو حيوانه فرقيتك مربطنا هي خراب. هي خراب. حيوان هي خراب. حيوان جو تشكا انسان دخون راد Ya زنه hayvan işe gidik ya mesela yiro bilişkek heykel gidik ya. Ne var ya? كرك بارك يهل Yani her işe gidik ya yani hayvan her işe gidik. Mesela meşe hengif cümera var hengif belki içerik ya bu. Ya çıtı işe gidik acayip yani. Bu meşe ki var çünkü hem zehir tedahi hem hengif tedahi. Zehir hengif ve zehir tebevna be. Dine zehir khata benaka. Bu zehir tebekira ama ki zehirlemiş bu. Rabbi alemi her çeşitteki ille işek dayık ya. Mesela nam derkebel rojama le jora. Edibinde direktine. Dünyayı me milyoneku 300,000 cari mestre. Dünyayı milyoneku 300,000 cari dünyayı me mestre. Ama öyle de sakine amcera bent şirkeli veri. Çi işte? Ya da bir şirket mez hizmet var ki. Malvire mazarım ki şirket meçina var. Ki açı kelime hem cümle bek vani bike. Hem idaret ki mal xanım ka idare bike. Mesela saat demek ki saat 5 nüfe mesela 6 nüfe. Saat zanak bir 6 nüfe. Saat ne zanak? Maddiyat ne zanak uçluk ya. Ama iyi maddiyat idare etkin hemen. İyi. Hem ki Rabbi aleme. Mesela روجی دا insan tüm bu Xuda yer. Tamam insan bu روجی دیگه yani ibadete tüm biter ray. روجی tüm biter ray. Ham kum روجی gir aslında bu Xuda yer ama. Var ibadete acayip ko. İnsan ji Xuda gafil nabe. Gafil nabe. Az bir روجی ma Rabbi alemi emir kiye روجی digir beni. Na ilim insan kamil dik ya. Hazreti Peygamber çıra götü ki ilimli Çin'e ve her birisinin. Çıra götü ama İslamiyet de öyle. İlimli kere ise bu Müslüman nesline işi Müslümana haraba.
Kur'an-ı Kerim jî dibe ku ve alema gi Rabbi aleme çekir. Fizik, kimya, biyoloji gitti da her Rabbi aleme çekir. Bana gi ayet-i Xwedê ne? Na sê kitab-ı Xwedê hene. Sê kitab. Yek Kur'an-ı Kerim, yek Hazreti Peygamber, yek jî ve alema. Ve alema jî bi zerrata çekiriyor. Atom, elektron, nötron, Proton. işte üstür, proton, üstür. Bu vayı çekiriyor. Hücre, bu vayı çekiriyor. Bana jî ayet-i Rabbi alemine. Naha alemi Müslümana, İslam alemi, Kur'an-ı Kerim tane xwend. Hev kitab-ı Rabbi alemine xwend. Avrupa jî hev kitaba xwend. Wana jî ve kitaba nexwend. Ama gerek o Müslüman olarak ama her şey kitaba jî bixwin. Kur'an-ı Kerim, Hazreti Peygamber ve fizik, kimya, biyoloji, astronomi. Hece min tebasa ew kir ibadet kir te gote her tiş zikrek ibadet ke mesela her tiş görev kavi Evet, he. aynen. هناك عالم لعرديج وصع فيقو عردي حنجة اللي نخستنا قلتنا عرد جي عبادتك ديك عرد جي وظيفة قوية هي معلوم اخو عرد هر تشتك وصا بحساسية تفقر يعني دناف تشتيك والرب عالم شكرية زانبونك وجبو عبادته شكرنا زانبونك وجبو انسان شكرنا زانبونك وجبو كائنات جبو في جبو مخلوقات شكرنا زرار جي ندانه نازک تفگریانه اوه نازکی همه اوه حساسیت همه اوه چه آوره؟ سيدة اوه چه آخو بگینن وان روشین کبین؟ بس كده لا عندنا حج شي حج يا ولا حج سيستما روي سيستما غلاكسيا الويدري هي الويدري مركزكي الويدري عين سيستم اتوم الكترون نيوترون بروتون سيستم الويدري هي ام الدوري وي اوي حج كعبه ام عين وي ذكري ذكر ما جا اخواتنا ربي عالم الوري تعليمك يجمرك تعليم عالم يجمرك ده برشيك خوشكو ناهيرو الدولة أول شيء ذكر ملي بارك شيء ذكر دبي يقول في ملي باركي قلت هذا حيوان نذي هذا دارا نذي هذا تشيكي نذي و ملي باركا تشيكي خواه داري خواه شيء سبرا جيب سكنه حيوان تدا برا جيب سكنه هذا نذي يا وعبادات لحاجة حاج دبي يقول حيوانك مكوشة يفرغك جي مكة فاحتمال ويري هي ها ربي عالمي عبادة حج ده واحتمال شكلي لو دريجي فرقك شكلي فرق إلهي شكلي ننور فرق ما فرق إلهي تلاقيك إجازات تداري لو ويري أخلاقك جمرة بيجا احتمالك جمرة بيجا جريكو أموي احتمال لو ويري بيجرن ورم في احتمال مملكتي خال ملاتي خال دنا خذ يحيى بكن يعني أم مدني بمدني هم بر حياتك شباب بر حياتك خوش بر حياتك مزن يعني قول شو لازم حياتك خوش جاي متشتر به قرآن الكريم دست ماذا حج عبادته نميه روجيه پکی قول كجمه هين مدني به يا حاشا إسلامت دينك أو يعني دينك yani ki basit ilahi yani. Evet. Halbuki Kur'an-ı Kerim van medeniyete gijmere gotiye. Eğitime gijmere diki. Ama velakin em xola darın ten noluk em seyahat bikin. Mesela hacitin adım hacite çifam kiriye. Ya bir cada per mezun bu. Tuvalete xwa per bu. Ya nane xwa tevzel qadiyo. Haci fez girti atiye. Ya van hafiz var. Halbuki lüvedere ibadet gi mana xwa ya. Dibinda تشتيك بري مازن بري جيران انا يعني نا مثلا بك تشيك درد مه ديجا ناري نور قلاوي ديار بكر فرات ماه حتى تفيد شقاس جمال نرندي كافيت كاف الناف يا حرامه ها حرامه گونده میجی گاورا وی چتر به بازار می وی گاورا وی چتر به آب می وی گاورا تمیز کتر به هوای می وی تمیز به مدنیت می sen medeniyete gir ha şabab be. Beli. Hocam tebasa medeniyete kir. Beli. Malume Kur'an-ı Piruz o hayata peygamberi mekote ve kitebe ki teblif kir. Gelek hoşam jileçu hayata peygamber mer ve kitebe ki mer bukhine. Bukhine. Hakikaten mühim ev yek.
مثلا قدر و قیمت ایتیما پر دایه مثلا جبر کو پیغمبر ما او خوش ایتیم بیه سیوی بیه دش سالی خدا دیاویش رحمت تکه هی چنا به باویرش خود رحمت که ایتیم تی دنیاه يعني قدر قيمتها ايتيما بقالك حديثا ورب العالمين قالك آيات جمرة نفسان دي مثلا اللي عم بيجن لأوروبا ولات الشرقي من روجك من ليكولينا كر مقوكا السر ايتيما كان حب فرتو كتاباتنا أرسم من إنجليزياوي نفسان ده 7000 كتاب دركتن 7000 مقوكا تركيش خاصن دي حبج دركتن پیشیامه اوانه کو سر ایتیما چه کرنه عم بجن ولات شرقی اروپا تفک بری خدانه قرآن لگور ویه که قرآن حق حساسیت ایتیما نشان دایه داینه بر چاوه مروا وی حساسیت وقت بجن کافره خريستيانا يهودية نشان دايه او قدر و قیمت ایتیما دگر چما دگرن جبرکو میسیونری سروان دمشینه من میسیونری سروان جبرکو زاروک ایتیم شکاندیه شخو معنویت کوي کمه شخو کماسیه کوي هيا وی کماسیه وی زانن لگوری وی کو اوه وی بزفرین وی بخاپینن کتابا پیروز بکارتینن و لگوری وی تفدگارن تینا مثلا لسوریه لوان ولاتن یم فقیر هندستانه ببرکی وان اندام وان مافیای وان زیده چه بونه اوانا تفک بزانبون او جمع قرآن ما کتابا ما جمع خوشتر دخینن جمع زفتر جی زانن تطبیق وان جی لگور خواه لگور کو او انسان بزبرین سر دین خواه لگور وی بکارتینن تباس کریا تگو قرآن پیروز لبرمه ام تطبیق ناکن هر تشکی ماسیا ما اوه از باورم چخا ام بزفرن چخا ام هرن چخا ام ورن ام الویدر لاقی ویدر بن ام دخینن ام نزانن چی دی بیجاج مرواره هکم زان بجی تطبیق قلبی خواه مناکن نه خواندن باش خیه فهم کردن باش خیه نه مثلا این مقابله هست نه ورگه بله این جامعه مقابله خود ثواب وان زیده که بله من قرآن کریم بخونه این ثواب خواه یعنی آیاته که 10 بلکه 20 بلکه 40 بلکه 100 بلکه 1000 رب العالم ان شاء الله اودی که يعني چند حبلوی داره بین هجام ها قص خیره و کسا تبک دیجته يعني ثواب خواه زیده اما جمرة دبیجه که آیاته که زانی بی بخونی 1000 جاری تو یکم 1000 جاری جند زنبونه هین افتال تره بله يعني من هم قرآن الكريم خوان اما معنى نزان بلکه ده ثواب من خود زانه که چه ثواب جمرة هم معنوی هم زار من 1000 ثواب قرآنتیه بله 1000 ثواب بله نه و روجیا جی در روجی دا جی مره قرآن الكريم دخونه دبی که مچی خطا کریه مچی یغلشی کریه مچی کیماسی کریه یا گوره قرآن الكريم فاصله قدر باسمو ده حیات مره یا مچی کریه يعني حقیقتا ده حیات مره چی کیماسیه گوره قرآن الكريم اصلا قرآن الكريم ام دخونه که به مهیدا ده حیات مره چی کیماسی هیه مکی در فهم نکریه مکی در کیماسی او کریه ام وی داری فهم بکن قرآن الكريم سبب وی تخواندن اما ولكن بیروش خورا ماش خورا قرآن الكريم هم دخونن بسر جنازاش دخونن دیگه قابه که دارم دار دخن و به ایمان هم پی راهی اما خواندنی هم متن ام سند يعني ام صادجه بالزمان خواه وی او دکن يعني وی دی بیجن همه باقل خواه ناویجن زمان ما دی بیجه اقل ما چی که فهم نکریه يعني مرف نبيجي از كتمه چه حالي قرآن ده نفسان دي قلت في تطبيق نكي تبكي في حالي اما تشي کی پر خوش کو حضرت پیغمبر تگو کو سیوی بو نه انسان سیوی انسان هندک بخوا انسان چیله بکشینه حیاتی دا چطور دوزانی مثلا امین کمان نه کمان بله والیخه تیله وخه دنگه کی پری عجایب دفت که پکی حسنه کی وای پرمونه حسنه کی وای قالمونه به اول خوی تا وای دنگ در کفه نه رب عالم سیویلغی عبادتی
أمين أو إنسان أو دبا إنجا لمش تبا إنجا تبا يعني بله. حساسيات نازك تبع نازك تبا ها حساسيات تبا مسلمانك حساسيتك وهبا لو إذا حيوانك وأو ببا قلبي خدش لكن سوى دي ناس سوى براسي ولد هم ساكنة حيوانك لو إذا أبا كي كفا السخنتيا كي كفا دارك خراب كفا قلبي مسلمان اللي في داري نورك استدت الراكرية هجام من أمو صابون مثلا إنسانك في الرازنا إنسانك يوصل شولي بنا إنسانك يوصل للزكاة بنا خدرشكري بنا يكي بكس بنا يا دل مسألة ليش يا أم دشون جموي عندي أم دبينه وصل لبر مرواج أم دشون أمم برش كام ينبينن برام شكام ينبينن ما أم نبينن أم خلاص شنابن بل بسياري وصورملوخ جسر مرواجي هي البت İşte Kur'an-ı Kerim demek ki yani bu hayata Xwedê da, van milka Xwedê da. Çitekî te tune. Çitekî te tune. Çî te hê? Ji min re bê çî te hê? A mirin hat wê herin te tapî derxin. Navî wî tapî çekin. Tapî mapin nema. Nüfusê çekin bira here. Emeklî çekin bira here. Malê wî çitek tune. Çitek bir anlarım. Lehül mülkü. ملکی رب عالمه ما با وجودا ما چکر ما با ما چکر ما دیا ما چکر هر از با خورا دیا خورا بگو یا چطور چی بود و بیاونه ما چطور چی بود حاجت نه ببین نه وجودی مدا 100,000 کیلومتر داماره جاوی ما دسانیه که میلیونک فوتوغراف تکشینه بینی میجی ما چه خاصه کتاب بخونن کتابخانه چه خاصه تکن نه بکو تجیبو جبرشنا از قبل ناکم چه خاصه که تیکه اما کتابخانه 10,000 کتاب کردی که تمام هم در قدیم میجی من نورگانی رب عالمی ورچش دانه میگه مهاج خاطرنا ناج انسانه که رب میگه برا دنیا گیته به دنیا برا گیته امریکا ترکیه روسیا آفریقا چه سه برا گیته به والله كيف بك او كسبه چه خاصه مار دلار زیر para هست دنیا دگی بتادم اوه ايه شارجنا شباب جدادن اما شرطه کی میره دو جاوی خواه میدن ترازی مکره dünya گیش کی کره ترازی جاوی 250 گرامه دو جاوی خواه میدن و به چه؟ احتمال امازن بجاز نادم هناك شفتنا başında hayat çi yarın böyle چه قاسه قیمتی مهاجتونه ام چه قاسه زنگین چیکرنه yani desteme, negeme, vücudime çıkarsa hem zengin çekilir, çıkarsa şabab çekilir. Beli. Hocam can az dibecim dve darawin dünyaya da rastiye ka mehe o jibe guma mirne. Hadi, aynen. Mirin şeki usaya ko ne saata ve amzanı ne vakti ve amzanı ne vekin gever zanı ledwe dakika ve saniye ve şirkete ne mümkün ko tenel ve derkibi. Külköderi beji ev vere tehelne. Madem em tef zanı me bimrin. Eve gengeşiyame, eve nebaşiyame, evina usakir, evina çavi şine, evina pori uraşe, evina cilivi çava, evina nzam çike kurenza. Ama tabi boş baradayne. Bu merv zamura havkaz dünya boş baradaya belki me Kur'an'ı bgirtna, belki me roja ahirete ev mizanı, belki me zedetir me seriyxu pebişanda 5-6 sal jibuk ve dünyaya em dışkulun. Jibu nav rahatiye da em dışkulun. لحياتك بيضاوية حياتك وصناعتنا أم جي ناشكل إجا من بيفانا خبردن جا طبي هناك وصفين ما مسلمانا جي هنا معلومة هناك وصف هناك و تفان سردمن داويدا أم پر أم وقت بيجن قباضة مثلا يك جوان إسرافه أما بحصفان يكان جي بكن إجا من صان بينك يا بردن كمان ما ميراج جلش شين خو كرنا بجر ها ساعتها خوش يرو هوا ماشي بتشيك اوكي والله بتشيك عوره طبي بهاره يعني ها بهاران ها طابه بكا كلامك بلاكي حافظ
Hüseyin kirin Le kozmedun şehid kirin Bana İmam Hüseyin kirin Le kozmedun şehid kirin Cigeramın parça kirin Kadı ömrüm eznevini Le derde giran nevini Bejneva Kadı bümrüm ezne bilim Le derde giran ne bilim حوقا سال و دور و دوران در باست به که هون حالی مبرسن هنک تشتین وندا دبن معلومه هنک تشی وان تشتین که وندا منتخن بیران مروا مثلا 5 وقت نمش وان ناوی دا تشتی که در باست تشتی که ام وندا تکن اوان تخ بیران مروا سالک سال در باست به روژی وان روژی که موندا کریه جبو که تخ بیران مروا جبویته طبی دنا وی گنگشی دنا وی حیاتا کو ام دهرکه وصا دهرکه ام گلک تشتانشی جبیرات کن گلک تشتانشی ام قباز ددن مثلا میناک کو دما اسرا سعادت دا وزانه کو دما اسرا سعادت دما حری خوش دما بختواریه دما پیغمبر مو صحابیان ای کو لدوان هاتنه جوانا دبیجن کو کسی کو صحابیان دیتنه جوانا دبیجن تابعین کسی کو صحابیان دیتنه جوانا دبیجن تبع التابعین جا لسر تابعین ذاتکه
او بخو حسن بصري دبجه کو جد پرسن دبجن اصحابه چابو دما اصحابه اندا اصحابه چابون دبجه ووان بديتنا واصحابه ان بديتنا وجوانا بقوتنا او دينن هكا اصحابه وبديتنا وجوانا بقوتنا ونا مسلمانن دوران درباس بالسر و درباس به تابعين تبع تابعين قالك درباس دبا شبوكو ام تشتكو هنك وندا كريه اموان ببینن و گمان رمضان شیش خواه جبوفیته رمضان تشتیکو موانده کرده قنه ام لدوی هرن ام لدوی ورن کو ام ببینن ام زفت بکن ام بجن اها اوینا وصف انسانیته وصف مرواتیه وصف مسلمانه کو مؤمنه کیه روشه که پیغمبر ما و صحابه رودنین الوی در آیتک نازل دبه لما اجرات بجن کو حوقاس دمك خوشه وانفسكم واهلكم نارا خو واهل خو جاگر بپارزه لسروي جماعت الصحابه كراتبه جبوكو قدر وقيمتها في ايته كو زانبه كو درخه راتبه دشماله نزدیک وسا روجك درو درباسته پیغمبر ما دنا صحابه اند وی شخصی نابینه دوجه کال کو دره جواب صحابه دوجن چک نخوشه پیغمبر ما دوجه زیار می زیارت کم دوجه دری بیتخه باوی وی ود که دری دوجه کال کرت کو دره سچار روناتیه جماعت نهاتیه مجلس مجی کال کو دوجه نخوشه گازی وید که گازی کره خود که دوجه کره من پیغمبر هاتیه کوره گازی تد که بوی نخوشنی رادبه و حنبز که ولوی دره جیانا خوش دست ده لوی دره آیتک نازل ده تموتون کما تعیشون و تحشرون کما تموتون و چوا جیابن و چوا داویه عمره خود و چوا جیابن و نوسا جیورن آفراندنه و نوسا جیورن حیات آخرته اوی اصحابه لاخرته او سینه محمد تا جاوی خو بگه به کامه چوا دجین ام چوا ام جاوی خو بگرن دناف وقت بجن خیانت دا دناف نباشی دا یعنی دناف باشی دا دناف خیر و برکت دناف ریا خود دا روزی جبوه کته دناف روزی دا معلومه بحث صبره که صبر مهمه به حیات دا جام اسراف جام ضعف دکن نوسا هر در اسراف شد به نانه کو هم دخون اسراف جله کو هم دکرن اسراف مال ما اسراف خینی ما اسراف تشتی کو دناوه دا اسراف کو اسراف کو هری تکرن من دو پیرانه هجا من کتاب کتاب من وقت بجن لیکورینه کتاب خوانده کو روژه ترکیه نانه کو ته اسراف کرنه بردل اروپا نزدیک ساله کیه روزه که ما و اسراف ما خوارنه بردل وان ساله کی احتیاج پیدوی اون خوارنه وان دبینه اوی اسراف بگمان مؤمنه کی را نه وصل مؤمنه اسراف نسا جامه ها اما چوا اما بپارزم خوش اسراف ها سه صبر جمال سه صبر یک ماسیوا یعنی گناه هم بر گناه هم صبر بکن یک عبادت دا صبر بکن یک مصیبت یک مصیبت دگو یک مصیبت یک امر خدا بله ام ثبات بکن بله اصرار بکن یکی دهان بر گناه بله سیجی مرا صبر بکن بله نه هیرو گناه نول باران دباری عینا نول باران دباریه دشارشی دهری دزقاق دهری درا دهری نول باران دباری عینا پکی مخواج گناه پارزان هر کو مجاب خواه جه حرامه کی داگران رب عالم جمره واجبه کی ده اجبر ده حتانی هر ما چارشی صد واجبی از کانم بستیم اجبر ده حتی هر ما داره صد گناهی از کانم بستیم وش آقای مقاومت لازمه قبول لازمه لصد گناه مره او بکه یعنی نزدیک نبه بله یعنی صبر بکه جدور هره یکی عبادت مره صبر بکه روجیه نمیه حجه işte فلانه بیوانه چیسه اما عبادت هم یالش فهم دکن بله عبادت هم دمی روجی فلان
يا حياة دي عبادته ماله راكت عبادته شغل عبادته حياة دي عبادته هم جماعة قلتنا كو نمي خواب بيقرا روجي خواب بيقرا اشتا فلان بيبا تمام اونا مركزن اما ولكن از دمشم عبادته ادارم دو شغل بعبادته انين دخل عبادته از وفق دي عبادته يا حياتي ما جيش كعبادته يتيمك سري مصدي عبادته يا حياة جيش كعبادته بكني عبادته طبيعي بكني عبادته يدش بو مصيبة مصيبات ماله أنا جبت دا حضرت أيوب عليه السلام أم زنگين بون çok şükür ya Rabbi. Bak mala gitti. Em fakir bun ya Rabbi tada destan jit dişe gitti. Em hoş geldin şükran. Em sıhhat mevu şükran. İşime şükran. Karime şükran. Kahan teda avtna. دبي شكر بجي Ha. Yani teda bu çiçekli ne kalbime. Hadi de destinaji. Mezar çan zade men nebul. Medar çan dare men nebul. معر چان علی من نبود شکر یا تباس که تگو معر چان شک نبود تدی گلی ما مثلا نظام تجيشتي وان خلا مثلا لا بيوري مثلا خلا اذا او كسن كو عمري وان صب شك هي ام بيجن شيست حفته 8 سالي نه خلا يديتنا مثلا خلا يديتنا دما كو بحثا وان روجات كن بيجن ازوانات بيجن چاب روجي و چابو بیا شکش خودرا مدوه تنگاسی دجی ما اسیان نکر چخاص مهمه دیا خاله این چه امتحان دکه و عالمه وی چه کریه و عالمه ویه و وجودا جوی چه کریه ما چه نکریه خارم و خان حال شیعه ده بین ناسیه چه حیات مرا ایلا لازمه خارم مثلا چند رو مرا دامیشتی من خارم هفته روی مرا کنه نخواه yani mesela kazabiye teyare de kazabiye kestinle haftaya ruy şey ruy haftaya ruy tabi nana kalna. Peki yedi şey de ava. Avcı kuadı doya. Şer yakını damış bir şaş ve hafta. Şaş ve hafta şimdi şu. Peki pırç ki yana hava. Her an hava dediği düsün. Hava keteke dernekat. İşte takadiya. تهاوك ناسن إيش تقديها لو ما قالت القاتب هو ذكر دكان هو شيء يعني جيوي ده جيوي شيء كبتنا وهواج بيبرة ولا تشتكي من ناسنا وهواج ناب ببرة بفروتنا ما والله هي بتشتكي عجيب دبو يعني كو تريليون مروه بنص إيجا تريليون مروه بيجن تنكر بهوا بستني تري ناكل هوا بقى شيء قصة يا هواي بينشج دقات الناس نيجي تقديها بني نخوي شيء رو هفته رو کنی شمش شش رو هفته رو کنی به آبی میشه اما 5 دقیقه 6 دقیقه 7 دقیقه هوا ناس نیجه تقدیر این پرجی هوا بله بني این پر احتیاج ما هوا يعني بله ربع عالم پرشی کی لو ما صبر لسه چتا پر مهمه بله مره ذاتی مدلجی پیغمبرن مدلجی پیغمبرن قابل تشتكو مجبير كير يعني حقيقة عبادة حمو مثلا شاه جيلاني چطور بيه شاه جيلاني چطور بيه بالذكر عبادات بحلالي بحرامي جهد در قصتية حياة أخوة لسر ربع عالمي أو كريه لي الربع عالمي چه كريه ومازن بيه روح إخوان مازن بيه روح إخوان مازن بيه وجود إخوان بتشوك بيه لا وجود ما مازنه روحي ما بتشوك فرق خفا يعني جريكو جسد ما دورة يعني لدو روح هرا روح بيش طبعا اما هيرو جسد ما اللي بيشه روح الباشي طبعا هجاء مثلا يعني ام فانينه مثلا ام خطايا دكن ام خطايا دكن مثلا ها قافا قدم خطاك كر حديث الشريف مقو اياته ربي عالمي مثلا خطايا دده بر مروا جبوكو مرو امكانو درفت شي دده مروا مثلا توبجي دده مروا طبيعي بجيكو تخطاكي كر عفدي من تخطاكي كر درمان خوي درماني وي هي بجيكي توبه كان السحب كه يعني بيجي از جارا كان ازوي تشتيكو مكريا از جارا كان ناكم بقلبي خو ايمان بك بقلبي خو جي باور بك وهر وها وتطبيق جي بك يعني جارا كان دجنك هكذا بيجي تجارة كاتجيك معلومة إنسان أم خطأ دكن يعني دي ساد بيجي توبك أم نخوش كاتن
درمان خواه شکر توبه درمان خواه هم نخواشیا که بله. نخواشیا که معنویه اما درمان خواه دبی که توبه بکه شکر بکه بری خواب مده تمامه لسه اسراف مربچت کاره بجه هجه من گفت بدنی تا چی گفت بله. سبب اسرافی گفت بله همون ابو کنه همون چیکی وکی يعني. بله بیرو دبی بری انسان حیات خواه پر بسیط بود پر قلای بود چند می خواه بود چند دوار خواه بود کونه کی خواه بود خانه کی خواه کرپیش بود efendim Bize tayfı keyvana basit bu hayat. İşte şatı خواه بود جلی خواه بود هیرو حیات var زیاده بیک var her an yani para insan nikona ev bükene yani nageki yani var teravi nake telefon der kefiyet dedi modele kedi derken araba der kefiyet dedi modele kedi derken yani ha Bremen hem İslamiyet demek ki bu vakwa hem israf mekan bile خارن حلاله ama ولكن israf haram هلا هيرو عالم İslam pردجek خراب دي بري خو فقيره حقيقتنا كو ام لوكس حياه امر ببيجن ام لوكس حياتي من لوكس بيانه نا مثلا بني هيرو ماكينه مجي نيمنه بس شو ازيد işte Mercedes Volkswagen falan بيفهم ساعتي ما نيمنه telefon نيمنه ya pırçış neyemene vav gibi para tekirine ha perime dari dervay yani bele Hakkı mi yazan ram araba gibi bikirim mesela. Eskiden çel katici bikirim. Kanım bir trilyonaj bikirim. Ya hakkı mi yaz perimi az her trilyonu bu videm perimi bir ara derva. meço mesela mecve israfı xalasın. Yani mesela nefs dibece ya nu derketiye. Ya deh derketiye. Ya yazda derketiye. Ya sezde çarpal bis derketiye. Ve bistine. Yadını dibece o ola jvina rengete heye levina bıçak vekritire. Avici bistine. Ola şkalate heye de şkaleten le ajvi rengetine. Ajvi rengeye ama ve kapı getine. Ola vi xwarne xoşe ya az terim hayır atışna be vi xwarne teşekkür ya bivine bira bivine. Ama çama şey xalas ben belki. Hem xaneye gidesinin apartmana gidesin. Bir ki metin çidi ben. Bir va perda ne var va mobilyacı ne var? va xaneyacı ne var? Ya va arabacı ne var ya? Ya amçit ne ya? Ya işimiz biniyor ha. Ne vakit ha işimiz biniyor ya. Böyle. İşimiz biniyor konup ya bir bakın. Çıra yine her çiçeki peri giranu baha lüzum çıra bu kim bikirim ya. Ne yapayım? Zamanı mı? Dixwazek ve çeşitli lezzet var. Zamanı mı? Ama mağda demek ki çeşitli yerden cimramış yine. Evet. Emler reşedeki ev bikin. Ki godari bikin. Ki yer godari bikin. Mağda xo ki de godari bikin vücudu xo yoksa vi godari bikin. Kutu vi gider ki bir paklava bina, çaklava bina, çeşitli falan bina, bevan bina. Bu da perişan bikin. Tabii evci beguman mesela terbiye ke. Terbiye. Merv zanı be terbiye ke. Hem zaman hem mide xo. Mide xo terbiye. Bedene xo ve merv terbiye ke. Hecam me xaber sohbeta xo me devam bikin. Koma miraç. Bırak azizna. وچیت که گلو و برشی بونه و تی بونه tabi zahmet eji merv rojiye da sab برشی و تی merv beje خدا الکاریه بده و inşallah. Tekrar kerem kim bırak azizna.
كان يا صدق وصفا كان محمد مصطفى يا كان شفيع بر كان محمد مصطفى كان شفيع كان محمد مصطفى كان قلو شاه لطيف كم بشنوى شبه مسكندنا روضة شريف كان محمد مصطفى مسكندنا كان يلو بحر كان جمع جملة قرآن
ام لگل ذاته که رب العالمین کو جبوی آیتا نازل کریه رادجین میوانه کی بقدر و قیمت لگل الهی و قصیدهان حتی دما فطار رحای حتی دما ام بیجن آزان شریفه یا رحای لفدر محبت حسکرن برکت ام به هفدورا پاروت کن مالا و آوا بک او کسی کنه حال متا ماشد کن خودش و راضی بک و درگاه خو مالا خو و جمره وکر امیرو میوان مالاونه او کسی کو لمتا ماشد کن او کسی کو دنگیم دیگه جوان و دی سب خیرات سرچواراتن او کسی کو نو تلویزیون خو وکرن بگمان ام بحثا تشتن مهم دن وصفن مهم دکرن رب العالمین د قرآن پیروز دا صند خو اقسبل بحثا جهته گوتن کو صندن لگل هفدو اقسبل قرآن دا رب العالمین صند لپی هفدو صند خو دبجه والشمس والضحى والقمر لسر روجه لسر طاوه لسر هيفه لسر عرده لسر انسان صند خو رب العالمین صند یه ود بجه کو انسان کو قلبه خو پاقش بکه او کسی کو سروانا حمیه صوت خو او کسی کو قلبه خو پاقش بکه او خلاص بده بالعكس وي نعوذ بالله جا اجري جهنم را اما شو قلبي خو پاخش بکن بگمان رمضان خوش بو وی روزته جبو که ام قلبي خو پاخش بکنته جبو که ام خوش پینسیتیاش خرابیا دور بکنته جبو که ام قرآن پیروز تطبیق مال خو تطبیق جان خو تطبیق حیات خو بکن جبروی اوایته ما بس قرآن پیروز کرد دسبه که دجی مهلک بس قرآن کر گرینگی قرآن کر از جانا وی اکید بیجم از بارن دوی مرف دوباره سه باره چهار باره مرف وی اکید که خانه لمروا باشرونه قرآن پیروز دوی مهده نازل بو وی مه بو سلطان 11 ماهان سدما قرآن وی مه 11 مه دن اقوى بقدر و قیمت تره منصا قرآن لمکه نازل بو مکه بو پایتخت مسلمانان جی پیغمبر مرا قرآن نازل بو پیغمبر ما بو سرور پیغمبران روجا قدره نازل بو روجا قدره 1000 مهان بخیر تره جاكو قرآن کریم قرآن پیروز لقلبه ما نازل بکه تأثیر بکه بکا او چپ کش مر او هوا را خوده مره وینا زانه بونا قلبه مروا تطبیق که او قلبه مروا تأثیر بکه بكاوي تشبكش مروا او انسانك متقي انسانك خوديه تقوى رب العالمين كو في كده بجه كسي كو خوديه تقوى هر وها اوج انسان دنج قبيلين دنج جدا بو او انسانه ربي تجمجتخي نواوان كسي كو خوديه تقوى انسانك متقين رجا قيامته ان شاء الله امجد نواوان داغن طبي بخير وبركه وبعبادته بخوندنا قران نمجه البته هجم جام هناك صبح روجي معلومه امر بس كي جمله كده تشيك بيجي ديك كلام كان هذا انسان ملكي جي شيطاني جي هندري ماذا ملك يعني ام قانون هي ملكه جي هرن نقول ملكه يعني انسان ما ملك اما ولك اخلاق ملك وانا بس ملك الملك انا شيطان بجي يا انسان كو بي شيطان جي حيوانه جي خربته من النهايه مثلا محكمه تجد دوسيه نورجه جزاء او ما او عدليه حبسخانه تجينا اجرا دائره تجينا peki كي خرابي كريا حيوانlar خرابي كريا يي انسان الظلم لانسان كريا بنك انسان استعنبه eğitime kerdind, imana kerdind, ahlaka kerdind, ders خو نخه جناوره کی مزنه تو جناور قاندی وینی کا zarar etmedi mesela bir memlekette çen bir insan dağıdın çen mer insan zehirlemiştin çen hayvan insan parçaladıkın hem de kırayım bir de insana bir de insana gündek verdik etiye çar mermerine haç mermerine birim dar buna gündek verdik etiye 10 mermerine her mahkeme ticid dosyana ki zarardayı ki insan zarardayı insana demek ki insan sahne be جناوره کی پری مثلا بله تو جنابونو نیستن اوتنا هجم عمرته چقدره امریکا herhalde عمرته هفته 4 4 سالی بله اوی هفته 4 سالته
گلک روژی در باس بود بله. گلک تعییدا در باس که بله. گلک جشن هاتن بله. روژین مهماتن بله. یه گرین کاتن یه نباشاتن و مهی اما هر تم و مهی جوسا قدر و قیمتای هبو هر تم جوی قدر و قیمتای معلومه انسان و قدر و قیمت ده و مهی یعنی ام رب العالمین کو امر دکه فرمان دکه روز ما اوقات مهم و گرینگ خیر و برکته کومرف کارج هر چیز خو آزاد و جنباشی خو خرابی خو آزاد و مل خلاصیا جاگری جهنمه ما افروشه اوان روجین کفن ین بره و صابش زارکتی خو لسروجی لسروجلی زارکتی لسروجی در واسه بله بله سروجی چا بود بک سروجی اوجی نافچه کم زم بو هنگه tabii 3000 insan 4000 insan olacak abi. yani bu saat lazım bejim Gündeki mezun bu ya. yani de mesela demako İro rojiyem beş. Evet. İro roja peşi. Hazriye amadeye kaçağı bu ve heyecanı çavkat basa ve an roja ke ya. Aynı var görüyen roji beri naha ne yakin. Beri saat ne bu saat. Saat ne bu. Bele. Peki hemşe var roji birin. Bajar defa bu. Derler kız hemal gündat ne bu. Telgun bu zaruk ya telgun. Günde mecbur ben düşün mesela. Bele. Peki لقون يمكن ناشط روجي بيس عاجتنا هم شوا بكن Sere xobelend. سرف زور دكي تبي peki زبسان هم شتو بكن لا هابين سيركنا Sterkene o لسيركا دنيرن ملاتي ما ور هو بو mele. ايتمك خوي ور هبو نعم. علمك خوي ور هبو لسيركا دنيرن تقول مثلا شاف نشبه با سيركا هاتي في دريه با سيركا شاف نشبه يا هاتي في دريه ها انا تماما انا امكانن او بكن صعوره بخو يعني Mele. أري بالسيرك زمان خطاين ذكر أما شيء كده أبو ساعتنا شيء كده أبو شيء أبو يعني ديك يا خدي ديك var ayar kiriye koy vakti nemi çıtı da bes hemen bandık ya o zaman kadkuna mesela aytop 5 dakika şunda dokuna ladane 10 dakika şunda dokuna la angari bir saate geçinde dokuna peki bu saate çiz ona ve hayvana ديك وبان ديكير تقول نمي تماما فالشيء عجيبة ها خذي ديك ساعتك عجيب شكل Mele. ملت وين شغل زمان اخوة يعني ساعات مثلا سروجي اما بيجن ده مالا ساعتنا ده ده سيسن ده يصنع ساعتنا Defşil güntüne bu mesela yani نا لقولاتنا mesela Malay ve Diyarbakır kir نا لقولاتنا لقولاتنا اما يكون راضين ايدر راضكن mele mele. Düşündük ötüşü rağmen bu neymiş abi. Mele. Ama zaman çıktı tayindik ya besirka. Mele. Kuavinese hava aşıkasa besirka. Kutunese yani tahmini olarak av dikirin yani tahmin dikirin. Hemen ku avrihe Zıvıstane o. Zıvistana dik bondike demek ki raven nimi nibro bike iyi kendi bike rabi alamici hava hayvana varga ayar kiriyor. Mele. جمرة بنا دقت بكن ديك وقت النمي دبا هما باندك وقت دماندك يقولك وقت دماندك تقول في ديكي ابوكن Tabii dikemeci bu her invan salaha sizemen. Mesela dikem beri ve haş ne aynı ne. لا لا عيني لا دبيك وقت النمي باندك دبي في شارجيكن çünkü وين ما شارج بك Yani dike go peşi go bambı ke şarjeke. Evet, tabii. Ve şevak mesela ve paşi ve çıt xware roja peşi. Min ve der urfa min persi goten em birinci dixon. Roja peşi. Em انا الجيم مجوا sahuri em me birinci xwaj belko birinci hem merva tina ke merva birçijina ke. Evet. O jim sat kire. بله پرش پر ابریکن tabi و شاغه شیوانا پر تنبو پر دششت امی گرمی Germi çi seviyorum. yani germi bulgur Ha, bulgur. ya pirinç öyle hem Böyle. de ben germi hunde ben şey pilav yani ya ben pilav Hem yani de vejin savar. daha sağ var ha. yani cem ya metre şikek şey dikerin Böyle. misal vakit tınavı sen çeşit tınavı Yani şu fakiriyetine bu. Yan ya fakireci kültür ivancı var yani yani hebuji ciddiyat bitir çener kini yek piri hoş yek böyle. yani çeşit tek Ya kuarnak tane bu. kana kani bu Böyle.
دو خارن سه خارن تن نبود سه خارن چه داد میوانک ته داد ده چیزی ده کنه ده شیف کنه پاشی راجی işte goz efendim kabek bastık yani dırıç yedi be. Böyle. Hem de mi kabuk bastık hundi beçi. Pestil yani dedim ki Türkiye'de benim pestil yani. Böyle. İkram dikirin. Ya meyve ikram dikirin. Vakit ikram ne dikirin. Yani millet haline koyar. Pır ziyade ne dikir. Vah. Ders çeşit, bonza çeşit. Kişi mi koyuyor? Böyle. Çi tam tedahi. Çeşit ek yani evak ben hin tamir khwazina ya. Dudu bediyse tamir khwaşa. Ama valla sesi ben şoför tutamam hatırla ya. مرد تعميش يفهم تعمل يفهم لك بله يعني بله. شيء يعني أبدكي يعني تبدأ أبدكي وی اوکی چه ابو وی مثلا دوی دمه دا تدی نها شکش خودر امسا روشه که اوسا خوش دانه گوه مروا آزان شریف دی بهیزه بله. یعنی اف حقیقتا امکانه که بله. حقیقتا مهمه بله. که آزان شریف هنک جهان آزان شریف نابهیزن ام الودر 5 وقت آزان شریف بهیزن دما ودا چه ابو وی امش مثلا تدیان herkes الودر روجیه ام بهفدو و ام زانه مثلا تشك تكلفي هناك تنابجي اشتراك كرم كبي يجي تبرشي يجي تروجي ام دزانه كو روجي حالي ودا بليه دما وشابو ها الراجي elektrik تنبو hoparlör تنبو در كذا سر minare mezin بله işte dengi خوشی قصر ama top da davetin belediye توب davet yani top davet ku top avet bajar gidip ist دين هذا وجي bajar top davetin انا مثلا سروجه بشك دورش بدري na sürüyor hiç top davetin ها دافيتن ha gund dibizin hana gund dibizin arıyor مثلا ود بيسته arıyor mesela gunda dere dur da te bilsin yani pırna dur te bilsin بله بله top davetin paşa izatı sonra jî deftet kıstın بله ama gunda defter ne bu بله işte millet işte ya tahmini razı bu بله بله ya işte تباسا ديكر شو havasa değil Tabii roji ve şağı abi ve şağı ya abi nam Mustafa da tına bütün pamedik şam yani abi koy gel bu buzdolabı tına şifi xwati ki çtu muhafaza biki اي والله انا şif dikine evi sağan mana bir bira da beradım bir tane biri abi بله Buna da نوا beradım. بيرا Ha abi bira bir de beradım ki bura harap neme yani buzdolabı bir bu yani مثلا انا امكاني وصاحتنا هر مالك كده بوزلابي كي حلبت الا كي Tabii هي canım. بي بوزلابي من كار بفكرجي لا. حتى هناك مالا درين دوندرجي وفلان بيفان او هاو تشي يعني Ama zamanı mada af kadhan isartına bu. بله هجا من امي صحبتك خو دوام بكن محبتك خوش ام هاتن درك خوش ام بس ججنين كذن جام بكن ين زاروك دياتا ما تمام. تشدي تشاكريه كما ما ميراش وقت ما عندك ما ميكيجي براكي حافظ تبينا زاف خوش خوندي از قصيده حزكم وجي اريد حبكي دعف خين صار طعماي خوش تبينه دكا كلام كي كون شي بيجي جمره Derdimiz olsa sen hazar Havar Geylani 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 hey İmanımız dağlar kadar Gavsu Geylani
ساعتا خوش به من دو پیری هانه من صح حدیثه که صح دسری پیغمبر مده در باس بی حضرت عایشه رضی الله عنه و که روایت که جمره اصحاب دشین جن پیغمبر ما رد بجن یا محمد تدوی دنیای دا که هری زیاده حزدکی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بيجي جي عائشه حضرت عائشه حزدك او دوجن انا مقصد ما هو يعني تشكيجا جزلامه دا كي حزدك دي بيجي جباوي عائشه ابو بكر الصديق جاش في قالك حزدك لسر في مساله وزانكو زليخا او حضرت يوسف عشقوانجي قالك بناو دنگه زليخا بكوله خورا عشقی کله خود به تا و دمه دا و دنمه دا سوسیته و موسیتین و گوان بجن جنین و دره سوسیتین و دره اوج حنکی خو بزلیخات کند بجن یا زلیخات تب کله خورت عشقی کله خو بو یا وقت کی ساچ به زلیخا لسر وان گوتنا و قنا وان پوشمان بکه حضرت یوسف بروان با او وان دعوت که سيف جداتنا جموان كير جديد استوان حضرت يوسف راد بيجا تدفر دا درباس به دور دا دمكو درباس به صد تليه خو دبرن حضرت عائشه رضي الله عنه لسر في مساله زليخا وحضرت يوسف بيغوتنه بيجا اوانا دستي خبرين جي حضرت يوسف كويديتن جي هكا و پیغمبر و بديتنا وبين قراك نوان كرا والسنجاخو خصنا تدورك أوصل ده عسرة سعادتك أوصل بيخبر ماكم أمبجن للري والري ريزانينوي لدو حديثينوي هر وها مرف لدو شوباوي دو حسكريه ويجي مرف دو حسكرنا ويجي مرف دچه بيقوم ما خو نگان ده وان صلا لانها قرآن كريم حديث بيخبر ما حياتوي لبرميه كو میوان مجی نویسکار عبدالقادر اقبال وی بخوشی گو حیات اوی و کتابه کیه دوی مرف زانه به بخوینه گلک تش دور ده هنه نصیحت هنه درد هنه وقت بیجن ری و ریزان هنه ریوچون هنه گلک تش هنه مروارا مثالن مروارا نشان دادن یا طبی ددمن عصر سعادت تا پیغمبر ما جه عید و عرفات دا دججنه دا زاروکان و گلک زاروکنه مثلا بحثا یکی تکرنه هجای من بحثا بوجیر تکرنه بوجیر دما پیغمبر ما دا یکی کو باوی وی ده حربا یا امجن یا او خود دا شهید کتیه اصلا خمگینه دناف زاروکا دا عید و عرفات اجی ججنه يعني امجن ججنه دناف زاروکا دا تنه بسا سکناندیه که زاروکا را کیف ناک هر کس زاروک بکیف تکن پیغمبر مدشه جمعی طبی دیقاتاوی دکشند بشه چیه ته چما ته زاروکا حوالی خورا کیف ناکی جلی بیجی طب قطاندینه بشه از چما کیف کم بشه باوی من ده حربا اوهوده دا شهید کد دیامجی چوب یکی را زوجی اوانجی مقابول نکر از ایتیمم ده بشه طبعا پیغمبر ما اضاف تحصیل لدش بگو پیغمبر ما جه ایتیمه خونیزی که وید کرد بجه تتخوازی محمد و باوته عایشه و دیات فاطمه و خوشکات حسن و حسین بن برایته او نزانه پیغمبر طبعا جبل یا رسول الله کفاویته پیغمبر وید به ماله جلی دلالت که خوارنو و خوارنه دیده و ویدشین سال زکا که جه حوال موالی وید بینن جلی و سانونه و صادلالن به پیغمبر را تیوی داریه صلی الله علیه و سلم جهاد بجن اف چیه؟ تا چوا کر جهاد حال و مسئله اوه جهاد بجه پیغمبر من ناوی بجیر دوگهاری نپاش که ناوی داتینه بشیر بین اقطا صحابه کی مهم صحابه کی گرینگه پیغمبر من روژا ججنه قدر و قیمت زاروکان جبو حس کرنا و جبو کیفان وره تشتکی وسا کربو جبجه را ناوی ویجی گوهرت بو تمام چه آبو؟ والله جشنی و چه آبو؟ تبي وشالي زاروكي مدى من روجه ديكت يعني هم عمال گنداجي لباجانجي
کسی که روزی نگرتی همه تنبو بنای خوش به بنای اختیار به تزاروتی خدا دکرد آره هجای من آره. چند سالی بود دست بکرد یعنی ایلکوخل 7 سالی وانا بوی 12 سالی 12 سالی 11 آره تقول ایلکوخل ما ام 7 دست ایلکوخل يعني دست بید که اما هفته نکای بگیری بله مشاغیش گرمو بله يعني این تو مثلا یا واش آقا يعني بله بله يعني انسان زالک خاصا اما ما 12 سال 11 سال ما دیگه يعني بله گرم بو آوا سارت نبو اما طبیعی انسانا جیرانی خواه پرخواش بود چه خوش مثلا جیرانی خواه نول مالکی بود تو جیرانی خواه نول مالکی قیت دبی هم مالته يعني مال جیرانی مالته يعني هونا کی بریتنا الودر خوش کتنا جیران جنول باب دیته وقصة صميميات وقصة محبت سبحان الله وقصة خوشي هم كوا پیغمبر مجی تعريف وين نممكن يعني پیغمبر مجی حدیث کاوی ده بيجي جبرائيل عليه السلام تجمعي حدیثه ده یا بویرا جیرانتی ده بيجي جبرائيل پیغمبر ما في حدیث بيجي جبرائيل امين حوقاس بحثا جیرانتی کر مگو بلکی جیرانا وارث بکه جه کسین مالبات را حوقاس گرینگی دا و جیرانتی و اینگه قدر جیرانتی هبو اینا بکه که حسین جیرانه که مهبو چو دروا بلکه مها که زیده ما بابا من رحمتی جمالی مرا چه دستان جمالی عینا دستان جمالی مرا چه لازمه فلان 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 لازمه عین جمالی دستان الله وقاسه انسان را شفته حظ ذکر وقاسه مابلی خوش بو یا حیات چه قاسه خوشه يعني انها مثلا جارك الفي داري مع ماموريتي مذكر بله مال اخوه اساتنا ممارا قلت يعني بله كري قلت خاني اوي كام دا وفي كام دا يعني من كاف بله خاني كاف نعم مدي هم ايوارج مرا شغلات خارن هات چیه با الجيران هيرو هاتنا في داري وني كان نيم بكن شیوه بکن این شیوه قبول بکن به خانه قبول بکن یعنی زانه بونه و دیتنه اون خاطنه و مال بار کریه پاشه چی ما آپارتمانه کی هنه کیسان هبو مرخبال من نذکر جیران بله چرا؟ باید معموله از زنگینم مغازه ما هیا اره هم بونه جیران همه معموله که بله معاش بگو پیری خورم بگو وانا نزانم بگم بخیراتنا امر میگو ام بخیراتنا امر جمانه ام میگو ام بخیراتنا یا سبحان الله مدرن حیات وایگی کشت بری چاوه هجم مدرن حیات ام زانم نه چاوه جیران جیران ناسه که خود نکری یک مال خود بمره وفات بکه تو کسی حاجت نه دیگه که ورگانیش دیگه یک جارا استانبول انقره İzmir'e yol dara demek ki var der ya benim miriye yani haja bin hatiye işte millet şey kapı bekliyor falan ve modern hayatı var yani hakikaten İslamet insan İslamete ne zabe modern hayat insana bir karar verir. Az beni zet şeki bejim. Ana az utan bخونه. Tamam. Aştara bejim cejnin İdin kevin خوشبون yen naha خوشن تشي بيجيش والله هي بري خوش شي بيجيش بابي مجمع صولك دستان ام حتى سبادا صولات باشير بدا بو تفرض كاتب جمرا فيسانك دستان چی خاصل خوشی مداد پرک دادم من چیشته خروز شکر دبین من دستان مشهور بین مشهور چیشتی برگار یا طعمک تیدا هم آنجا خود زنه انسان به انسان را ایندیکر به اشیا را به نظام شرا ایدی ندیک انسان را جیرانی حوالی مرتی به وان را ایدی دیکرن ایدی نه ایدی دبیه مرد تعطیلی بکن یا ایدی یا تعطیلی چی بکیتون جیشن رشل لیله بود بدرسه او دیکرن لونا پارک ام لونا پارک تختات چیه دیکرن لگنده هبون با سوریجی هبون حال سوریجی هبون یا چه قصه لذت یعنی طعم خود نیشی شو
مروك هوالي كي خو نديا هوالي كي خو مروك نديا يعني كم راح أصدم الله الله من جيراني كخونا ولا راح أصدم بني زاروكي ماذا وي كتابي ماذا زاروكي ماذا ما قرارك صندوق هوالي كي ما خبره ببيجه شين نعم ببيجه و بيكيرا شهر بك مجازات ذاك 25 قرش إجازة بدي الله الله هري محكمة ماشي كده هلا ولا دناف جنجا دا ده في زاروكي ده الكوكل يا الكوكل الله. والله هلا ورن وشكر وهذا ها عليك 25 قرش أبدا براج ما جيت توب تكر ما جيت هفد خال باش نوابه دا واقع كشيت كمان عدلية كي وشيت زاروكي ما تشخص فات تشتكي خوشه يعني يعني ناخذ که اولی که خوش شوره که خراب که ناخذ که اولی که خوب یکی را بشر بکن کو 25 لیره یتنه بنا چی شد 25 نه اله یار دیدی هبو يعني هم یا هنه کده دیگه یه هم دیده که لگور او که گوهرت مثلا لگور ام بيجن تشتكي زياده نباش كوتيه تقول 5 قروش جزائري نه يا 25 قرش يعني چی کرده 25 قروش آره من توپ دیگر من پاجی او دیگر یا خانه دخار یا بدشون درکی فلان ناف هفته مدی سوا او دیگر يعني وان وقتين كو بهبدوره در باسكر آره قدر قيمتها وي حس وقت بيجي طعمها ولذتها وي نهات وان روجين كيفن تقري والله بريمة شتوني سهوالي ما ورغاني بود بريمة ها امش قاصر بريق وحازي كن هوالي ما جي مقاصة زيشنا مزين ما جي ام كنترول دكن مثلا مزين ما ام شيء yanlış بكن شو بافي مرة تقول تقول لا بيتا دقت بك وصادك وصادك او بك يعني نولي يعني كنترول ابو يعني مثلا بابتا قاهات اشترقوا كوري من بنيه توصا تكريه aynen çencar وشيل فران داري واني كريه اجا انا او باب انا رابن كل رابج كل بيجي تشد بيجي رابع اللي خاره aynen vani mezine me çito çitek yanlış bir ya ve bir şey bave merhaba bu da bu lave hakikat bike işte yanlıştık yani kontrol bu üç mezine aracı hürmet bu mezine me çıkasa cimara evdikirin şordu gotun nasihat dikirin me gudari dikir بخوشی مد آن مدگو حقیقتا مزنی ما چی مد خازنه خرابی مد نخازنه یعنی گی آب ما بون آب ما امر به بیجین یا باف ما دی ما هبو گی آب ما بو گی خالتی ما بون یعنی اوه جیران ما یا دوست ما احباب ما گی آب ما بو گی خال بری ما بو گی خالتی ما بون هجام طبي مثلا دجرة قيمتها إنسان هبو قيمتها مريان جي هبو نوصا لبرما لجمع از ديار بكرم مثلا بخصوصي لجندي ما جندين دردوري روجك بشيا يا ججني عيدي ام دشين سر مزلا يا روجك مثلا روجع عرفي ام دشين سر باوريك هي لبرما ومنطقه ما ام بيجن روجع عرفي راد بيجن كو عيدا مريايه مري وي روجه جزاي وي عذاب ناغرن هركز دچه سر مزلا کسی که مثلا نظام بخوینه بنه مثلا کسی که نظام به یاسینه کی آیته کی بخوینه الا جیدنته مثلا مالک ادنته ته بر مزلی وی دخوینه حتی بخو مثلا من جاوی خودی ته دیام گلک جاران مشاندی جم مزله کی دنه گوتی هره ایوان کسی وانتنه او نظام بخوینه تعرف بخوینه زعبی جارا مثلا میشه قدر قیمت مریه مجی هبو دردوان درد مبو شیناوان شینا مبو خوشیا وان خوشیا مبو ام نول مالکی بو یا yani تو اینا که yani باو مهبه تنبه تو نه مسئله یا جیران ما سرخوریل مدکرن ما سرخوریل وان دکرن نول مالکی yani مالک چطور yani aynı varگانی ya از تشکی بجم سام بجم بس تشکی ما بین ما sadece دیوار هم همار ببیجم اوقات تشتی خوش دوی دمه ده هبون اوقات تشتی خوش دوی زمان ده هبون تب جاوی خودی تجیای نه مثلا گنجی من ویچ آخی دورانا ما وی دمه وی سردمه اما چه آوان دیسا بینن ایسال بینن حیاتا که آن هم تیادو جین اصلا چی شکلی بیجم چه تطبیق از چی شکلی بیجم از بیم انسان یا اهل شریعت به یا اهل عشیرت به عشیرات kültür خوش شریعت اسلامیه رونشکاندن رابون مرلغی هوالی
شریعت استاندش قرآن که انسان خارج را باش خه اما اصل خو اخلاق خو شریعته یعنی اسلامیت یعنی بله امر ببیشه مثلا این رو مالا که لگونده که میوانتی براور سفری می اول لعرده یعنی کتی براور انا مثلا اما المدنيات قوي اوروبا تشتكي وانيتنا قاعده تشتكي وانيتنا بله اما المدنيات ما هي بله يعني مدنيات ناس هذا خانيا ليكي افن باجار او بكي مدنيات حياتي مدنيات يعني بله يعني مسلمان حياتي هو حقيقه مدنيات كبر خوشه مثلا دو بيك الشيات بنا في دري يك استون يك بلشيقات جمن دنيك كي ما بقول شاغي Avrupa Birliği sürecine Şanlıurfa'yı tanıtma derneği. بله Paşa devre evvel dikir. Büyük elçi hatına cemme. بله Derneğe girme. Safta mücadele var mı? Bu tine berçine. O şey ya. Şu rame safta var. Bu tine berçine. Bu berçine ise mer nane ki tabi koyma. Cemal şey vardı ne? Sakini. Bu göbene. Urfa Avrupa Birliği bu. Bu şava بقول فيري ألماني هابو مسيحي هابو يهودي هابو علوي الفيدري هي سني هي كرمان شي عربي جيش كي ام جيش كي حمام هوالي دكن جيراني دكن Avrupa Birliği var bu. بله İşte bu var خراب كر فرنسا تا فيدري وانا جمع قطوندن بينك بيلي خواخصن لا عليه ما واوكر تشويق كرن قبل ما خراب Avrupa من ما بله Avrupa ما خراب كر هجا من أزباورم ولاتن أوروبا تكنولوژيا خود فروشن ما بيراجي چاندا خو كولترا خو جي دفروشن ما دوی مرف جي هشيار به مرف تكنولوژيا ون بخورا جبو خو مرف کار بینه لمرف چاندا خو كولترا خو مسلمانتيا خو باوريا خو جي مرف خورا بهله مرف ایوان نگره از بارم که ماسیام بجی پسکریکام بجی اوه هجایم ژاپنیا که دقیقا ممایه ژاپنیا فکر بله ژاپنیا kültürü ve ilmi vasandır بله ilmi vasandır adeti var nasandır هجایم خدا پیغمبرش تر ازیره ایرو نویسکاره که هجا لگل مبو عبدالقادر اقبال میوانی مبو خودش تر ازیبه دوان دمین داویدا کوسا تیگوتن کو دعا قبلن از دعای کی بکم ام حضور بجن آمین هادي يا الله آمين يا رب العالمين يا ربي ما ودي بابي ما خشك براي ما أقرباي ما أولادي ما زاروكي ما خانمي ما هفجيني ما يا ربي تتيخي بن حفظ أخوة مش قضاء وبلاي طوفان جران تما دور بك يا رب العالمين يا رب العالمين تروجا حشر محشري روجا قيامتي نرجول عملي ما يا ربي لقول رحمة خوات ما بدي سؤال كرني ذيقة القوينة إسلامتي كل سر دنيا رادبة يا رب العالمين تي هداية بكي تفيقة الخينة إسلامتي يا ربي تبدي سكران دني تسلحكي تخي نافا أمتا بيخنبر أمتا مسلمانة يا رب العالمين يا رب العالمين ربي كائناتي ربي حمو مخلوقاتي يا رب العالمين ربي دار ودفيان أردو أسيماني أم سرفي دنياي نتشرككن ننقطيكن يا رب العالمين يا ربي تدعي مجي قبول بكي يا رحمن يا رب العالمين أو كسي يكون بر أكراننا نها دستي خو فكرنا يا رب العالمين أو كسي يكون نها دنجي مد شوان أو كسي يكون نها لما فتلين ولما قدرتكن دلي خدت بيشين آمين يا ربي تجبو في روشا مشرف تدعي ما قبول بك يا رب العالمين آمين يا أرحم الراحمين الفاتحة